Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Presiden Kaseng Hill State People's Democratic Party ubak KP Pangyang uloong bak sorkar kalapun keladur dak kumway pat lani ka modify ka kaipot jong ka regional committee ka badai nakabenta ka West Khasi Hills District uloong bakila ay ka kaipot ka kum ka jinglap jongki hakpon bigilay Hashan Henry habalapoy banyasoy MOU pat ka sorkar kalapun kalak Hongpong uloong balada ka HSPDP ka wanbiang ka sorkar kan habat pinkalabiang ya ka MOU halor ke MOU kastan jong ke parti nadu bangi don hak regional committee hadum ta kalong ba ngidai ban base tik katkum ke finding reports jong katuka regional committee kum hawes kasil ngong ya kata kum hawes kasil kan particular mo nan specify mo specifically kalong ba hapo ke west kasil ni don lang bangi baru ki parti dengi kwa ba katu ke report finding report on the ground ba mangi yasoy lang ngetip lang base nang to susi pat nda poi hang ni la modify ka number 2 kepada jong garib hoi district pat ngam dala than man batai na mangi me don lang on the ground but kitu ki member ki be dai ban link ye ki snong ye ki try kendo ye ki no sar hima but ye ki district council dan rei ya kata ka ba long sabar jong ka jing ye menjur lang jong kitu ki stakeholder hak regional committee kumupori hoi district ngam la ban batai kam hamanga ngai ke ba kusa na ki kadai ke jinsem ba kamlong ka babya nim parla ban draw conclusion ba kata ke MOU balong ka jiginong ya ka parti de mar ni dang don sibon ba ni yo ya ki jing jo so dai ban look bhai ke ni but in songdor bha then we can say a final call ni nam ong ban scrap ngai ni ha ban review ha ban relook ya ka ke bagi pai ba ke la ut mo kham tam ong mane kum gari boy district but how west jungi don katu gani ke bangi ya fair kata ka finding report jong ka ground report jong ka regional committee we need to relook we need to review and we need to revisit it kata ka dega stand ni and kam ju don ka jing soy ka demokrasi ya ka la tho wong to pilap ndai phi ka amendment jo ka ni ka ya ka ri India jongi kan pho amendment hadu banta nadu mengiyo ya ka jingla ni na ka sokar pare amendment after amendment fi tengin ya by that spirit mo